umsela ebekuhlanganelwe abantu bemboni la ukukhathazeka kulesilile sinaso sika Chanel. Yes. So ngazi ukuthi sizogcina swadla kanjani ama-holiday ngendlela ukuthi siyibona sidestroyelelwa ibhizinisi lethu nathi sikhweba ngalo noma esiphilisa ngalo imindeni eminingi. Yes. Umhlangano kobukhona namhlanje ngaba ukuthi nawe izwile iphakamiso zabantu ukuthi ayiqhamuki kumina nawe kodwa ayiqhamuka kubantu ababanikazi bembona ukuthi hayi cha ungakahambi kakhulu izolo sesikhuluma nawe ku live wayizolo wathi wena ezakini imoto singakafike kumina wathi ezakini usuhamba wathinta enye igenge wathi asibe baningi. Okay, no, mfowethu uqinisile lapho ngishilo izolo ngathi imoto zakithi ngizoyimisa. Namanje ngisasho ukuthi ezakithi imoto ngizoyimisa. Futhi mina sekuthi angiqale kusasa ukuyimisa. Ngoba inhlangano imboni yonke ithi ngolesihlanu iyayimisa imoto. Okay. Mina ke sengicabanga ukuthi ngiqale before kuze babone ngami ukuthi imoto seyimile ezakithi imoto. Khona enye igenge usuyibizile youth league ukuthi ke asime. Hayi ubuhlungu abantu bahlukumezekile akekho umuntu obiziwe la abantu bahlukumezekile. Abantu bahlukumezekile. Imoto zethu isephambili kumanje mina isephambili imoto zabo. Anibizwanga umuntu la. Hayi imoto isephambili. Nibizwa indlalo. Nibizwa indlalo. Manale kwenya mfowethu. Bukhulunywa ngezinto ezimbili la enithi niyayifuna ukuze imoto zingami kodwa nitheni imoto zeniyayimisa. Sinosuku olulodwa nama-hour ukuthi kufike esinqumweni sokuthi mangabe u-department transport uyakubona ukuthi kubalulekile ukuthi sisebenze nezimoto zethu ukuthi asibuyisele imoto zethu thina siqhubeke sisebenze siyasaba ukuyosebenza ngoba imoto uyasifuqa. Wena khuza hayi mangani singapha ayiba yinyi inkonzo embonini madoda phela injalo ke indaba siyasaba ukusimoto zethu uhulumeni siyasaba ukuphisana ngeimoto uhulumeni sibona ukuthi njoba sisele nale mvushana yeimoto nemvushana yabantu esibaqashile abasebenzayo ababashayeli bethu nabaswashela imoto nomama abapheka emarenke nje esithemba ukuthi nabo bayawina ngokuthi sikwazi ukuthatha abantu sibona ukuthi kungcono sikwazi ukugcina imvushana yeimoto zingakuthina lezi ezikuyena uhulumeni sicela sibuyisele makubalekile ukuthi ezethu makwezakhe akaqhubeka ayigcine kuyena. Sithini isinqumo senu ke mangitheni ufuna into ezimbili imoto zenu niyayifuna nanenye Chanel asimele uShanel anga namaphoyisa ngeke ame phela amaphoyisa asebenza ngeSouth Africa iKZN yonke uShanel kwacaca ukuthi ngeke azame kodwa uShanel akasebenze ngeqiniso akayeke ukusebenza ngenzono akayeke uShanel ukuremotwa abantu abafuna inhloso zabe ezithile kwabanye abantu abasembonini ngoba lokho kwenza uShanel ikhona ukudala ukuthi ukhatheka abantu. uShanel asisho ukuthi akayeke ukulandela ukuthi ingxabano ayikhona emateksini akakulandela kodwa hayi ukuthi asukele nje imoto ehamba estradini avimbe zona maqhatsha notho ngathi edrobheni uShanel uphuma ayoma etollgate abophe imoto ehamba welokho sangicela ibe yodwa lelo khuza angithi manje sesitshela umuntu obengekho la chaza kahle nithi imoto iqala nini zima nini singabangani kancane manje sekuthela ama-hours ngizwana nawe asezokuzwana no imoto izoma ngolesihlanu lwesihlanu lesiya kulona yes i-Black Friday nje kusho ukuthi ayikho niyayimisa yebo siyayimisa imoto zethu nimisa long distance kuphela hayi khona phela manini wo manini khona abantu abanama-permit manje ngizoma nami nginama-permit uyithole permit singatholi uyithole permit uhulumeni ukwenzele khona isiqabane ukuthatha abantu manje i-permit kufanele uhambise CK yini business yini COF uyihambise kwa transport uhambisa amaphepha kwa SARS kwa transport kusho ukuthi nina nohambisanga manini ngicela ukukubuza babumsweni ngenkathi sisemhlanganweni lapha eCoastlands kwabalwa nane kwathiwa asiyibuyisi expire kodwa lethi cha khuluma ngifuna kuzo umuntu la kwabalwa ini nane kwathiwa asiqale phansi siyilethe wathiwa lethana ama-number plate ukuqala la ngakuso
Thama nisiyo F nane muthi wasikulethe kukuphi seyathini imibuzo wethu asishongo nasibuzanga nithi zi-expire izinto zikubani cha phela nathi nena ku-department yebo namanje kusekuyena udepartment wena usuthini manje uthi wena unayo yakho ipermit mina kodwa nginezinto ezikwi-department eseyizeza expire ayifikile kodwa eyami ipermit hayi kodwa khona abanawo phela ama-permit asibayeke besebenze uyabona ke nongana uyabona uma singavuma lokho kuzobe kuqhathwa abantu kusho ukuthi sizobe siwinisa yena uhulumeni ukuthi akube khona abantu abona ukuthi babalulekile kunabanye abantu manimisa kulo Friday uBlack Friday nizobuya ngomgqibelo ziyabuya zobuya mhla kwabuya imoto esephawundini mana-ke kusho ukuthi phela mashova amaphepha mathi siqala nge-stake ngikhipha u-9 so ngitshela upartner wami ukuthi nginonani abawu-4 noma abawu-3 nithi nina ziyami iy'moto Friday kuze kubuye start lezo sephawundini ma ibuye sephawundini niyakwazi ukuthi siyosebenza yebo hawu manje kuyiwaphi makusuka manje lapho sibizela ukuthi nokuthi makusuka manje-ke kuyiwaphi manje ma siyivala ngifuna le nto ibe kahle mase siyayivala Friday ayisasebenzi imoto lapho bese i-department mhlawumbe hayi asiyibuyisele lezi imoto eziboshiwe cha phela angithi phela uyabona nongana awukwazi ukuthi sithi thina siyimisa imoto ngoba kuukuthi sithathelwe imoto uhulumeni sifuna kubuya imoto bese eyibuyisa uhulumeni imoto aphinde ayithathe kusho ukuthi phela uma eyithatha ushallenge ukuthi asiphinde sime shuthi yona impilo esesizoyiphila leyo uyasinika siyabuyela siyasebenza uyasephuca siyama futhi silinde ukuthi aphinde asinike nike nabheka ukuthi sekungama-holiday bafuthi siyakhisimusi manje naqala mina ngifisa ngathi ngabe ngolesihlanu mhla ka-23 mina ngifisa ngathi ngabe umhla ka-23 December naqala le nto madoda ngesikhathi sikakhisimusi nisicabangele thina onjani umuntu okufunakala abe nokhisimusi onjani okufuna angabi nawo mana uzothi umuntu awukwazi phela ukuthi athi uhambise i-Brentwood eLondon right wase bekunika islip ukuthi iyawasha bese uthi uzogqoka islip uyizwile le nkulumo ukuhambisa i-Brentwood eLondon akusho ukuthi isiwashiwe wena phethe islip ukuthi iseLondon ngiyayithanda ke leyo nkulumo yakho inhle kabi ngoba uyabona uBrentwood musuku uya kuBrentwood thani ima uyothenga isinkwa ma uyothenga isinkwa imali isengaphakathi imali ngaphakathi isinkwa singaphakathi asikho ke isidingo sokuthi kube khona umuntu osezokhuluma ngoba wena uapplyele izinto zonke ingaphakathi uhulumeni mayifuna atheka kanjani uhulumeni ngeprocess ekuyena Africa my continent atheka kanjani uhulumeni ngento ngoba phela thina sesiwafakile amaphepha akuye silinde yena ushuthi angithi ke mawukuthi uthi asikwazi phela ukusebenza ngama-receipt ingakho ke sini cha wakhiphile ama-permit awu-115 akuwona ama-permit asestation lawa awasestation ama-permit sakutshela ukuthi anama-route amangaki lawa siwazi ukuthi awaphi ngoba awanawo ama-route asestation Africa my continent Africa my home niyazwe uze makuthiwa asichemile hey asithathe ihlangothi namba le nkulumo iya kumgibeli le nkulumo iya kuhulumeni le nkulumo iya noma ubani umuntu oseGoli ose-Cape Town ozobuya lama-holiday ma bethi Friday kuze kubuye imoto uyabona nje izulu liyane kusho seliqalile kuliyana futhi bamemvuleni ngampela uyabona ukuthi amadela cisha sensitive madela kufana nikaxela so siyacela bakithi ikhulu iphathimandla sisonele ndawonye sikhulume lolu daba sikhulume kahle ngoba abantu izikole ziyavalwa abantu bayabuya sincike kakhulu kwi-long distance sincike kakhulu kwi-local konye nithe i-local might iyasebenza nizokwenzani sokunyaka emsulelo okufanele usikholisele kona umuntu ongabuye ekuhambeni manje buhlungu ukuthina lokho kwenzeka abagibeli kodwa sikwenza lokhu ngoba vele kubuhlungu nje sibalayisha bayahlukunyezeka hambe behliswe endleleni kulahleka iy'mpahla zabo yes ngakho-ke siyaxolisa nakubagibeli njengoba kwenzeka kanje isizathu sokukwenza lokhu sicabangela bona usiphatha kabi uma ngabe behliswe endleleni behliswe ey'motweni okokugcina siyacela nathi ukuphululeka eSouth Africa savota sithathwa njengabantu abanganalungelo
abangavoti abangenalungelo lokhu asikaze sikhululeke thina la eSouth Africa kwakhona ngo-94 thina asikaze sikhululeke emateksini silosihlukunyezwa siphathwa njengeyigcila cha ikhona imboni angithi imboni yakho imelwe imboni imelo imboni laba abantu ake siyeke lapho kusantaka uqinisile mawuthi impela imboni sofakazi ukuthi imele kodwa okwamanje ayinabo abantu abazokwazi ukuthi bayimele ngokweqinisa imboni okwamanje abantu abahleli ngaphambili abasebuholini bethu bakaSantaco bacabangela izisu zabo kuphela bayicabangela imboni eyabakhethayo ukube sinobuholo obustrong ungaba yenzeki lento yenzakala ukuthi kusuke kuthiwa uSantaco hambe ofaka ama-security ko-association babantu bengali benganzi lutho afaka ama-security nje afika abole la ma-security uma ethunyelwe uhulumeni akawakhokheli ngani uhulumeni kuphinde kuqoqwe imali ey'motweni zabantu ngiyakubona impela ukuthi hayi amanje nawo kulokhuzi ukhala ngani lokhuzi ukhala cha inkinga lana sikhala ngokuhlukumezeka embonini siyahlukumezeka uyabona nje manje mina ngiphethe imfumba yeliphi engiyilandela apha ebhodini yes lezi iliphi lezi engiyiphethe amaphemiti angiwatholi kodwa still imoto ziyaboshwa leslip motor leslip bese u300 njengamanje another 300 ngaphezulu sesu 600 kusho nje wasesu 600 leslip njoba ngasitholi le permit ukuthi ngiyabuyela futhi sobe sesu 1.2 kudlalwa ngathi embonini kudlalwa ngathi embonini siyaqhashaza nangu mama ekhala bake nayimbokothi khala mama Ngibingelele sinenkinga impela uSantaco usiphethe kahle silenqusho esekuyona nje through Santaco awusawenza umsebenzi wawo usilethela ama security usiphuca imali imoto esibesiyikhokhela sondla ngazi ingane zethu zifunda kuzona sikhula kuzona siyayikhokhela imoto uzonto usilethela ama security acela ama rank uzoqosha abantu esingaxabene nabo abajoyina njengaba abanye abantu kodwa abantu kuthiwa abahlala emakhaya baphile ngani bondle ngani ngoba umsebenzi futhi wendawo uthi sukuyephi uzojaha ngakini futhi uzoshola amakoso ngakini sikhathele uSantaco kanye na uhulumeni akazwelani nathi kodwa ngomhlundo okhethweni uyasidinga abuya zosibhrabha asinike amaphasela angeke asisize ngalutho impilo yethu esikhuluma ngayo imoto esiyithengile siyayikhokhela sicela uhulumeni akathuthetha kuthina kancane siyacela impela ngisilekelele sizoyibamba impela yilokhu uzana istrike imoto siyibeka phansi yabo ngakhuluma mshazi mshazi wena awuyona youth league wena masini ama-veteran ngampela uShanela akasebenzi ngendlela eneqiniso phakathi uShanela akabophe ephisheseni ubopha thina abophe kuphi ngapha ephishesini ababophe i-worship scene ababophi ngapha bambhala onakhuze ngapha onakhuze oslopwezini akekho uboshwa lesayidi le ukuthatha lokho ngikwazi kahle ngihamba khona nje amaphoyisa uShanela ngathi kodwa nje ubopha ngapha uShanela le nakhuzeni kangazi ukuthi akabopha kodwa ubopha la kade ikhesi yethu naye inye eMayville Center wawukhona kuyithina kuyiphusha msini emiphinda ngaliyana wafika wabaxegisa ususu uShanela ekugcineni uShanela ufaka umuntu ongenacala enkantolo kuthiwa kahamba umele amacala kanzuza inkantolo kayisamokola lapha isekho corruption inkantolo ibiyazi kahle ukuthi lo muntu akanateksi akanalutho kodwa izothatha iy'thupha zakhe iy'thathe ekugcineni bajikileke manje bethi bafuna nangu umuntu akho isikhakhali kuphi ukuba koqinqa yena lokhu bakwenzeka ngamuphi kanti umthetho ekugcineni ukuthatha iy'moto zapha ukuthatha umuntu afake kwesimaka ekugcineni ngihlale phansi mina noDuma noCaba noNakhuze noNhlanhla wasebhodini nomisi esitolo bathi akukho emthethweni ukufaka abantu esimaka manje-ke njengoba ngekho emthethweni yonke into kaShanela kayiphele uqale phansi yokwakhiwa kabusha benikhuluma kukhona ema-meeting lokho kukhona ema-meeting sathi umhlangano wethu nokugcina noDuma noCaba nalo mama lo uNhlanhla senze ebhodini nalo uNakhuze umabani umasithole
kukhona mamentshindo futhi komnye umhlangano esasinawo kuphi eSwat obizwa umkhwanana sayikhuluma le wathi umkhwanana uyena ohupha isiboshwa ohupha isigebengu uma singezenjani singasafuni uzo-athende enkantolo kodwa laba wathi mesisi Mkhize ophethe uShanel wathi babekwenzela ukuthi bona lento bekwazi bethole nangu abamfunako njengoba sebefaka nje imoto zabantu kuphi sebefaka umuntu kuphi ku-Xmark ayikho emthethweni bese nje bethe abantu bomisa nje manje yonke into ezokwenzeka ngoba sebeyibone kahle lento abasithe ayikho emthethweni. Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Sinilethela zishisa zinjalo ayihluziwe hayi ukuthi bathe ibona abayikhulumelayo okukuthi-ke wena mgibeli hlela iy'nto zakho-ke kule Friday nakho i-Black Friday le izobe i-black ngampela okusho ukuthi-ke azizame noma yini into ezokubeka kuphi futhi-ke ayinamkhawulo lenkulumo bayichazile ukuthi koze kubuye imoto zabo sizobeka indlebe silalele uhulumeni ukuthi uthini sibe solalela imboni wena mlaleli sikulethele zishisa zinji I thank you ngaphandle kumakhona okunye okusele engingashongo nami ngibaleke sengiyimanzi siyabonga kakhulu thank you so much khona kodwa nangibaba yes la zile boarding saphela ama-permits aphatha wonke ama-requirement afunakalayo sathola iy'livu zebangakuthina yasibiza ibhodi yasitshela ukuthi kuthiwa kwi-association yethu kugcwele kodwa thina esisebenza khona ngoba sabasebenzi bakhona simishe emsebenzini wethu kodwa inkinga ukuthi besingenayo ama-permit kwathiwa kugcwele siyabuza kugcwele kwani mhlawumbe abantu abalaba u-36 36 or 38 36 abantu abanama-permit abalapha iy'moto ey'misiwe zonke more than 60 ey'misiwe imoto zimiswa ama-security aqashwa ilokhujana i-security iqashwe ikomiti ebephethwe uhlalo ujalo kandokuhloma le association yase-Kranskop kuse-Kranskop lapho simisiwe ngifuna ukubuza umbuzo nje kuwena njengwena njengoba ngiyingaka njengoba ngiyingaka kuthiwa ngimisiwe ikuphi la ngizoqashwa khona on my age ngizoqashwa kuphi nginey'ngane ngifundisa iy'ngane nginey'ngane kufanele ngabe zemavasithi ayikwazi kuwe wakufanele ngiqale ngikhokhele ukurejista iy'ngane ngizokhokha ngani siyakhishwa kuthiwa asitshelwanga nakhona ukuthi siyosebenza i-local yona siyasizwa nje ngama-rumors kuthiwa i-local ngayo yona siyadedelwa kuyona ukuthi siyisebenze kodwa nayo-ke into ey'nkinga uma uzongenela edrobheni nangu uShanel uzokubopha uzongena kanjani kuthiwa ningayisebenza i-local noma ningenazo ama-rumors okay inzwa bethu yes siyakhona ukusuka nabantu ekhaya sizela asiphazamise ngoba ama-security avale ey'tendeni ey'nkulu lapho ukuthi asikwazi kodwa sinomsebenzi lapho sijoyinile lo msebenzi nani unawo 5 years ago more than 5 years ago more than 5 years ago anisenawo manje kumisa i-security lapha kumisa i-security lapha le security ma uzofika lapha ifike ibheke imoto ukuthi inayo i-permit ma ungenayo i-permit awukhona ukungena ulayishe lapha misimiswe kanjalo baqamba uma ngabathi tender yakwagcaba basisabisa ngokuthi i-tender yakwagcaba kube kungesiyona yakwagcaba ikhampani yama-security kaMkhize ekabhoni kaMkhize kodwa bathi uma benza le nto basebethi manike nje nalayisha ngenkani sizobabona abantu bakwagcaba sibabekile abantu bakwagcaba uyabona akufanele-ke besisabise ngabantu bangakithi ngoba obaba laba obhuti bethu abafowethu bonke abanye akumelanga bese kuthiwa sisendaweni asixabane nsolo uBoyzondi benodumo abesisukumele ngempela bezosilungisela lento yase-Kranskop ngoba siney'liphu thina zoku-aplya sasayinelwa yibona laba beyikomiti nosihlalo wakhona lapha e-Kranskop kodwa namhlanje thina sesime ngazo no-2 years ini sime thina ngonyaka odlule early futhi ngoFebruary nje u2 years-ke manje simile fanele senze njani sithathe ikhali siyobamba inkunzi senze njani ngoba phela inkunzi ayiphilisani inkunzi sizondla kanjani-ke iy'ngane ngoba phela la thina kuthiwa sisebenzele umndeni yethu uma ungimise etekisini ngingaqashwe emlungu ukuthi angenze njani
angenanga ngekhwepha azange yabona kubuhlungu kakhulu imali mawuyikhokha enhlanganweni awuyikhokhi ngesandla uyikhokha ngebank leyo nto ikhona la istatementeni sasebhank mina nje ngiyabona manje akufanele yabona mangakuvezela manje mina islip nginaso mina la nasi islip sikhona nasi nalapha emotweni sikhona islip so ukuthi mina ngiyimember Kranscorp ngilinde ipermit kodwa le permit manje ngiyaboshwa angisasebenza ukusebenza ke manje funa ngenze njani ke manje ngoba phela ngivisho umuntu ongayenzi permit i-security futhi oqala kulona elokugada mina emsebenzini wami elokugada iy'tolo kodwa namhlanje kufanele libulale mina lingibulalela umsebenzi wami kufanele ngenze njani akekho umuntu olwa nomunye kufanele ngenze njani-ke ngoba akucatshenwa kwenziwe lutho iwindi elivulwe manje mswethu iwindi nje elivulwe manje alivulele ukuthi kulungiswa lawa amaphemithi ethu livulela ukuthi laba abanawo amaphemithi aba-ede Afrika manje siya kanjani-ke phambili bathi lento incane kodwa wathi uduma ama-ona eKranscorp uzwa kuthiwa u-400 ama-ona eKranscorp awu-110 yodwa namanje ngingakuvezela mnilisti yethu sisonke eKranscorp siya kanjani-ke phambili Africa my continent, Africa my home. Na zishiswa zinjalo Eliana Nezulu, I thank you.